kila kumatano kwa business yo fune kasente ngola bina very na kuba mazima dda nina kubuzera ntuuse abana basoma kwa pia njako kwa Uganda njatema omuntu bonna ogena mu tebanenya neze ngenda mu Bane basiru bazibu batodale kati kide yobokuba woyi uno omusiri bwengumalawo nanzira ku buli bwengumalawo nanzikirire wansi mu kisanyi byonna ngambirya omukazi njagala jalo omwana nga inawo omereza ati ngakikajjo adize banda yabogangula buze ngazira ku kikajjo mbuzima mbungula ize Robert Lobe yekanunga kende ko kafuka zi hey Bagala kola nina mbuko yo oyo mama nyabo labana bekisava atenze buno obukajjo obubi ngenda bweso nyuma ngendeze bako byeri bigowo ibiwoma nze buno bweno muyamba buyamine nga kandi okubuno naye bataluza nti ne gowa ziri nti sisobola zidi nazo sibunzaagala era kamalirize bino ni bano basiru katodo omubya sana kufa kwenye nini taga sasa kwa tena beri kaji ya muno wote why labayo akanzi kana katupa bujeri kajjo itawana tukataize itawo nze kantilewa inoka imerirawo chichi imerira chichi esatu no chijewo chichoza akora cyo oberi kaji na chibye uwo sirika Gosaba boroja manyira tumatiza bagwe banageze kazi yeta naba tumutwale wali mu kidiba tumudinda ko kaka musese utajabaza tutagondokira tumutwale mu kidiba yanze bamuwako wangono musajja goleba banange bari gapati